Ni kedai Bati CTV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat bidor. Menteri jong ke sorkar jela ubadai pet yaka tenat pulih putih ubak lak kemen rumbui. Haka khatsan terik urisau arjar arpo ula ai ke jingkular syakinong yalam jong ke kasi Jaintia Deficit School Teachers Association ban siuno man la ubnai ya ketulop jong kinong hikai school kiba hikai haki school kiba ha kekerdan deficit. U presiden jong keni kekenhon kinong sikai school deficit uba BK Kong Jirem ha kejing ya keren bat kilat pathai kubor ula yathu bakane kejing dawa kadai kabalas lembha baka seng kaladap pensngau syaka sorkar naduk kisnem kibaladap. Mentan i education minister ila ya keren matni ba ka sorkar kan pesang pantau kilat nanti baru ba kan ai no ya ketulok jong ginong hikai man lo benai. Andai kan ini kidon ki master ru bat giveaway ru kin thaulan no ya kabadai ban ai ketulok bro sistem lani bro man lo benai malai ban ai lai sao san benai bat adun di benai ti kesokan kan thau no ilat nanti menta ban ai tulong jadi nong hikai man lo benai ban nat menu impala ban ong ban penteri kami kan ni nrei ila along kala long wilim ban siu no yang i man lo benai kata kadai kebenengkong ni keren kebaat dah ni keren ru nama bang ni ginong kai ngimdan pension kumbalong gi nong tesokan sisin mala asum thai kemut ngiyo tang CPF bat DCRG ti ke DCRG ngiyo kalong tang lai lak steng kat ba kinong tesokan iklan bisnis ma ya ki iyo sekolah ti ngila ong ya i ba employ no ya kan ni dai nakaliang yung iru ila ong ba kumbalong menta kasoka kalau eksamen bahkan ni sekolah kumayo nunteska kalau disabin nemta kinong hikai bar ka department education department ka la eksamen menta is under process kenang ba ngiru idiolem ya ka sekolah hadir di asamtai kebengikon ka DCRG lanedat kom determine gratuity ka ba la lagi kelas kinong hikai proses di depan yo sekolah lagi samtai tu di depan yo sekolah. Ti jirane ru ila ong menta mo ba suka kalau eksamen maka long di saving jadi kahok ini. Kebala gini keren kalau ke pension tu. Ke pension ti nilai keren sai kedan ba ke pension kade belum kan new pension scheme man bat nanti suka ru adin senang kan nai spa nai pinjau gunung yosu. Ti ya ke begini yo ginung suka ni ru ni sistem mandawa ndai ya new pension scheme nakaliang i education stan imnur kan ong pan commit lani kan ong yes ndai yong nakaliang jongi department ni kwa và kumayo inong tesuka yung new pension scheme ni don yung perkhat ban yusulok na department ba kan new pension scheme ru dai ban extend should be extended Deficit School Teacher. Idon pun gini keren rei nak kalian minister iong yang i và gini kendo biang kan dia teng siteng ni teng và gini kendo jong i bat i kan long hadin jong ka assembly session man tai dang penkrai ka assembly session ni ngin dakwa than ban penbit ban penthor dia i ji iong yang i sum hai gini kendo biang nang binya selok binya konsol bayin di discuss lang bati officer jongga education department hadin jongga assembly session mut hadin yang assembly session in sakon mai lani ngas in saya pun kenang ba in ai pada gi jing sai bat hala ka assembly kelapa sendon gini gi baru kan long di jungtoy krau ni ilabu nu yang kata intip tang bai ong ban yang i hadin jongga assembly session nak kalian jom kinong ka deficit hadu menta kasokar implement ya ka 50 commission tang ya ketulok wilayah
with the recommendation of the VP Commission. Ndai giveaway 4 yo Satya kat tungga recommendation yang VP Commission. Di jinglot ke gibun ha jisha no jinglot kalau kumba san spa kru re ma. Sebenar. Tam dun nai kata. Including nadu i primary hadu yo nama dibun ha i primary. Kanu ngut kini gi deficit school teacher support state jong Kita visit gidan kanu barit around 3,000. kadon gikot tamat ba bangan ai kata kanong akurat kamdes dia masuk ladagi kambio ai berikot kani ka san spa kror hi ong si benai ni kadai sisnam nam sisna Kemudian ada kesokar, ada kasih, mau provincialize, no. kemudian ada ka sarkar ka penslam ban implement ni kani ga recommendation jong ka fifth pay commission ka ai ga jing pa inong kan laban batai Kita sebut kita kadang-kadang misalkan mai pressure ini, yang kesokar. Education mengira, jegendu, ibai director mengira jegendu, kan nang slam kata inang dunong ni. Oh, kan nang slam kata inang dunong. Nani inang liungi nang stop ni. Di nakalian jongi gino hikai, we are willing bangin hikai jadi kena classroom. Kamtam bangin ladu ngod degi senam tementar. We are willing mrei bangin rai mengi pada without the consultation bagi parents bagi kena school kamdai setia wasuk. Naman hakane ka por ke bakas situation kanang long was langi ongi play kemudian megi pa gi parsha ban naga opinion yonggi megi pa hi haman ngi school mission ba umba 50% ngi megi pa kimpat ngan setia ikun begin pa kham tam ikna ki ba khamrin ti naga leng yongi we are willing ban hikai no ikna ngikwa kum kino hikai ban ikendu ikna ndai kam dai pada basuk yang ingin ong ikna one no class lumda kesokari ka ong play no kenang indio mangi we are very much concerned ya ka problems lani ka study lani kijing kijing puli kijing start yang kena kino hikai na kalian jongi kino hikai nila persang kat bala waniara ikna nila le ada online kalau defective dan network dikena di padok sudah dan mobile ban le ada kan mobile ke barem namta kena tegi me paru di sitom ha ni ai di kanut ngap pan ai ke suplemen lani ke jadi tang kuno kena ini yang joy negla sya sokale ni pawan bat kanu nu ga bagi kena gidon kam ni long di bekloi ha kum gino ikai panyaram i kenang ba kinung sa kelas lani kin pas ya eksa ti ban pen mo ban ra ai ke direct promotion lani ban diting kata rekam dai gijongi ni tang up ya kara yang sokar la sokar ka ongi ginegi nak school menta I direct promotion nak kalian school baru away mi khayang in I direct promotion lara ka ong pedas membahas detail bapim yo sim kelas ngin detail baru mal kam dai tang school jong ngalan ni school jong giwei ndai ka de manong uniformity karanya kan we are waiting for that